Ene, yu bwana Boniface inaitwa Julius Mutuku. Numete Akamba Cultural Center and Museum. Nundu wakwate akithio cha mukamba nundu kwaende yatene. Nundu kithio cha mukamba cha ikisio kiai kithuku. Nundu ni chapa tukanitie usio no thuku. Yukwa tuoleche pa ithembo ni thi. Wambia ni ithembo yakwa u? Thembo hii ro thembo yakwa Kimani. Thembo hii yakwa Kimani ya thembo wa. Father nugire kuthela wangie mbua ni muya kenda. Na lazo ka wo thembo yoka atumia ma thembo na ciana. Twile tu kana rumana. Fula drivani bakati. Atumia mapika moka makwete kamele. Keuki mapika mamba kwikilia na maitungia. Matrikilia ingi. Matita baiti na wakitinyiki. Ameta moza ambaki. Kilo mwe akamyungia zabali omwi. No mwe ateta imbaki. Amatathi isi amateti ya mbua. Kwa ithembo thi ni ya kuthembe ya mbua kana ni ya thembe wa kindu kingi? Thi ya kuthembe ya mbua na ya themba wa mbe wa mundu onomwe atabandite. Meka kwira cindu icio mbaki noki. Niwe ciana ila metha nacio. Cia tabaua undu cio thiba ye ngwe thembo yiye nene. Iba 20 bai bandu bakwetela. Ciana ikamina. Igwete mu. Ikabanda mbe tio ndebu etina we thembo yi. Na itetia ba. Na mamina endi. Mo matuka ingi babe atumia. Atumia matuka matiathi mengi mbe matito kindi matiathi mailonja ngai. Marazi kugethe na ciendo ndona kwananga mimea ye munda. Muthembo wa chino Sino ona ndu undu jethacie mbingi wegwa matheci magacia ni male ndu. Ai male kino. Ciendo ile ndona kwananga mbe ula maba. Na yu chindu icu ni cha thukuma ugethe andu ite no ka mbe une ya survive ni kwa ni. Ndu no cio kacio indi. Pe ndu atumia metha na. Brother la ju mwira tukutawire. Rai kule ku. Nengi no mathemba na muithembe ya wiyo. Ona andu mandu ani mezi atumia ni mathie thembo ni gugua wiyo. Ya. Ni mezi atumia ni maendie. Na yu ithembo ye ya no tuthi tukacica. No ruthi tukacica. Iteno. Asante. Ni goma. Asante. Ya thembe relaji. Ya thembe ya mwezi 2012 Yumbe ucha banda wa ba ungua muti. Abemba banda ba ungua muti. Ondu bathete. Amo ba ime haki. Rekalai. Na ni cha mea. Ni cha mea. Ite ana muno. Weza gwithi ndisa pie. Na umundi babe kalandia. Ironeka mutheni. Lakini wiyo. Mwithi andia la yo yanzuku mwatria. Yo ka ba ithembo. Ojine thiete injuo wa wathi withi ayite nisu. Mwatria. Malaro moga wala bane roneka. Ko une june nyau keu. No nziemwe. Yanga izi abagwithi anduya. Mundu ala cieka. Nundu matekwekwa. Matekwekwa nezu nemwe kati wanga ila malunga cia ikoke kwananga. Mimea yo. Umile yanzo izu. Ya uma. Ithi ani nzia cianga ikwite cindu cia cio ita nengo. Ila ita nengawe. Oundia yesa netoneka muthena na bate mundu miono tuku. Weka kwa na makina na matuka mpaka ethembone. Yuma yuka mpaka baatu. Matuka baatu. Ko uno kwethi yo yo ba. No ithi ituona yo. Tute umiona. Tutamiene. Bwana Boniface. Bandu babeonekana pengu ningi muno. Na nguine mbumu ikabongoka. Ila chendekana ni manguta ibeti. Ya ni ato kende matuka kuna ba. Yue. Ndo mu agisioge kyako. Pakale matu mabia mayiyo. Zietwa ilawo. Ni besikiwe. Kana ya indi agikamba kingi kyakithi. Na atumia azu aingi wala megwe ni madie matapeti ando. Kana nguzie thembo iduna wa. Ela jezo guna atumia ala moga uthemba ba moga makauna imbumu. Makamunia. Makaiya ba ute. Na mombe ne mainenga no officially. Maigwe otsanguko.
okote aima ndo mundu mukama imone kou nguchie thembone ituna wane mundu onoyu ate watumea meta mauna ana mainengane asante yala meta pa itina jipa majani ketitoni na mudunu wala una ingu wethi ati ula munene po ati wala nini me wabuye na bina wewe ya una ngui oti ya pale otonya mundu endi akue na ni weze pattern ya mete no pendo yeide muti umeini ba itina ndu wile on wile keke nduke bwaye iko nundu muti umwe ko bati ne agwa kendo na unugenda ita abande to emundu muti wira wata rembo dhini ya muti wira mukiliolo na pandini pe muti wira wa mutitio rembo ni akititio niyo wandu mariwa atumia market itu kititio gene kititio gejo yes na sheibu yake na maithembo maingi with ya me kapata ni maji asia yini titio itatu simete bandu pamwe ititanisha kama iko na ende kikilioloke chombene ni ndawa jaimba na kithi abu na kituma na kitiraitu ona thano wezi laba with ya kili baitu akamba one Julius Mutuko ne ko ithembo ni yakwa Kimani Kalima na yune thembo ni ndini pala zungu matono beta Holy of Holies na nino kabonundu ni na mwesukuwe wa mutumeo mula wa themba ba niwe watu ninge mwana osu na nimukuona ni watu elezia ithembo zi atumia mamanda bandu bemete tatu sindu itatu chithachi maana katika mukamba kwa chindu mbingi na be muti wito wa mukiliolo ba thembo ni uita indo ani watu tapia kana yu ithembo yene ya kio thembo ya thamiwe ya mwisho mwaka wa 2012 na bendia ye ya andu nzu netoneka muthena no tuko niwo ye sana makina matuka mpaka ba na yutwe wano kwethio yusa yitunje batu onendia na tuimiene ende tukamana ni asante